Pakt je sklopljen, svetske sile prave smrtonosno oružje. Ovo je poruka Rusiji i Kini. Zajedničkim snagama stvaraju moćnu zver. Toliko je skupa da su morali da se udruže. Velika Britanija, Italija i Japan započeće rad na razvoju novog borbenog aviona koji će koristiti veštačku inteligenciju. Avion bi trebao da bude završen i da uđe u upotrebu sredinom sljedeće decenije, a planirano je da zamijeni višenamjenski lovački avion 4. generacije. Rad na razvoju novog aviona već je u toku, a bit će opremljen savremenim stealth sistemima, naprednim senzorima i koristit će veštačku inteligenciju kako bi pomogao pilotu kada je preopterećen i pod ekstremnim stresom. Također, letelica je zamišljena da leti i bez pilota, a bit će sposobna da ispaljuje hipersonične rakete. Britanski premijer Rishi Sunak je rekao da će zajednički program otvoriti hiljade novih radnih mjesta u Velikoj Britaniji i ojačati bezbednost zemlje, prenosi BBC.